Preosvećeni vladiko, časni oci, uvaženi predsjedniče Matice Srpske, hvala vam na ovom skupu danas. Iz svega što ste čuli, vidi se i shvatamo da se radi o jednom ogromnom mozaiku vrednosti i da svaki kamen u tom mozaiku zaslužuje da na njemu potrošimo nekad dan, nekad život. Zadužbine Kosova i Metohije su galerija, biblioteka, arhiv, izvor, svedočanstvo, knjiga emocija i intime jednog naroda i njegovog nesigurnog i mučnog puta kroz duhovnost, kulturu i nacionalna pregnuća. Treba reći da naše vrijeme prate još dvije vrlo značajne knjige i da ovu knjigu Zadužbine Kosova prate još dvije značajne knjige, a to su knjiga vladike Atanasija Jevtića Od Kosova do Jadovna i ljetopis novog kosovskog raspeća mitropolita Amfilohija. A danas je i dan i mesto i vrijeme i slobodno je reći da Zadužbine Kosova i Metohije nisu knjiga. Zadužbine su galerija u kojoj se na čudesan način sreću nepoznati majstor iz Mušutišta i Petar Lubarda. Jedan potez, jedna boja, jedan fragment i jedan duh genija sa Ljubotinja dovešće vas do lica, dovešće vas do mira, dovešće vas do prosvećenosti svetog Klimenta Ohridskog u Mušutištu. Ali tu ima jedan problem. Nikada više u ovozemaljskom životu mi nećemo preći taj put, jer su mine postavljene 1999. u temelje hrama Presvete Bogorodice u Mušutištvu u prah pretvorile taj čuveni i sjajni portret i kompletno fresko slikarstvo oko njega. Zato se mogućnost putovanja od Lubarde do Svetoga Klimenta može ostvariti samo u ovoj knjizi. Ali je, s druge strane, vrlo jasno da se hektari kosovskih i metohijskih fresaka ne mogu sagledati i da je ova knjiga samo uvod u dolinu fresaka. Ali, pored njih postoji još galerija na Kosovu i Metohiji i to galerija koja gleda samo nebo. Na zidovima jedne od raznesenih i razorenih crkava ostao je živopis iz obnove pod Makarijem Sokolovićem. Nije dobro da sada govorimo gdje je to mjesto, jer govorili smo o nekim drugim mjestima, pa su ih dotukli. Ali tu ima nešto vrlo zanimljivo. Onaj ko je uništio crkvu i oni koji su joj se kasnije vraćali, uzeli su neku alatku i one linije što odvajaju oreol od ostatka slike i kompozicije precizno obili. Ima nečeg čudnog i simboličnog u tome. Naš narod koji živi tu u blizini kaže da je nesrećni čovjek rizikovao da iz oreola iscuri svjetlost i prelije se u njegovo srce, i u njegovu dušu, i u njegov narod, i u njegovo nesrećno mjesto i naum. Zadužbine Kosova i Metohije nisu knjiga. Zadužbine Kosova i Metohije su biblioteka. To je katalog za sve što je važno o Kosovu napisano i to je srž dobrih knjiga o Kosovu. Srž hrisovulja, pisama, pesama, priča, putopisa. Ova biblioteka nas, što reče pominjani Slobodan Raketić, čuva da ne osvanemo na svome grobu u tuđini, da se dečani ne odele od naše savesti i svesti
i to u eri savršene komunikacije i da tako postanu bezlični entitet jednog umirućeg naroda. Tih bezličnih entiteta ima u našem narodu dosta. I sa najvažnijim zadužbinama moglo bi nam se dogoditi slično ukoliko se na prirodan način ne usvoje i preporuke koje smo čuli danas ovde. Zadužbine Kosova i Metohije nisu knjiga. One su naša savest i slika odnosa prema sebi i drugima. Najviše su se u tu zadužbinu ugradili oni koji se u njoj gotovo i ne vide. To su patrijarh Pavle i Živorad Stojković. I tako su postali njeni nevidljivi ktitori. I ova knjiga je njihova najznačajnija građevina. U ovo izdanje iz 2017. snažno se i hrabro, pravedno i bez kompromisa, kako to samo on zna, uzidao episkop Atanasije. A u njoj se, pored mnogih, osjeća sigurna, važna, naučna ruka i duh počivšeg Dušana Batakovića, kog moramo pomenuti i setiti se da nas je prerano ostavio. Zadužbine su istovremeno najduža čitulja naših umrlih mesta, gradova, dvoraca, prebijanih i ubijanih, otimanih. Izbrojano je recimo da od 40 grobalja i naselja u Podujevu samo je jedno ostalo čitavo, ali se ostala pamte i kamen za obnovu tih uništenih grobalja, svetinja i domova nalazi se među koricama ove knjige. Nalaze se prvi pomeni, nalaze se male, opšte, prirodne ljudske muke. Zadužbine su knjiga susreta velikog i malog, grafita na zidu crkve i Kosovca Jovana iz epske pesme. Ima jedan čudesan susret iz 1998. Tu su se u okolini Deviča sreli neki komandant oslobodilačke vojske Kosova i patrijarh Pavle. Ovaj pod oružjem i uniformi uzeo ličnu kartu i kaže starcu: ovo je naša država. Patrijarh Pavle ga gleda i kaže: kad je vaša država, šta onda radite po šumama? I Drenica sama po sebi jeste mesto čudesnog i nevjerovatnog susreta. Imaju i u ovoj sali dva sudionika tog jednog susreta. Tražili smo za zadužbine grob porodice Radulović, za koji smo znali da je jedini na kom se može pročitati to prezime. I u traženju, malo maskirani, naiđemo na jedna poznata kola i shvatimo da se ispred nas na putu nalazi episkop Teodosije. I neko kaže: pošaljite mu poruku, zadužbine su mu za leđima. I zaista je tako. Ako za episkopima naše crkve i onim koji odlučuju o sudbini našeg naroda nema zadužbina, nema ničeg. I onaj ko se bude okrenuo za sobom da vidi ima li šta iza njega, a nema naših zadužbina sa Kosova i Metohije, vidjet će savršenu prazninu i vidjet će, čini mi se, savršeno ništavilo. I zato je važno da licem gledamo mozaik i svaku njegovu kockicu. U tim, kao što vidite, što kaže Jovan Sterija Popović, mučnim vremenima, a on taj stih jasno glasi: kratke veselja čase stoguba napast prati. Postoji ti čudesni trenuci radosti.
i ti čudesni trenuci susreta. I na kraju, ovdje je riječ o knjizi Zavjeta. A Zavjet se protivi i suprotstavljen je svakom razdvajanju, podjeli, razgraničenju, pomjeranju i seobi. Otac Velibor je o tome bolje govorio. Ovo je zavjet, što je vrlo važno, možda čak i najvažnije, koji nikada ne isključuje dobro drugih i drugačijih. Jer ova knjiga pamti imenom i prezimenom da je Šaban iz Drenice sačuvao 41. srpske ovce. Da je neki Mamet iz okoline Orahovca stao ispred nasilnika i zaštitio nejač i sirotinju. Ako je svako dobro u čovečanstvu savez sa Bogom, onda je ono sve što je urađeno na Kosovu i Metohiji dobro s naše strane naš savez sa Bogom. Danas, da zaključimo, zadužbine su naš savez sa Bogom i Kosovom i Metohijom. Hvala vam.